lebyi vuhaxi bya SABC haxa twi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. NGC ya ANC yi sungula eBoksburg vuxeni bya Joni. Komishara wa maphorisa a sola vugevenga bya ku dlawa ka vanhu eSaltsville ePitori. Kasi hi tlhela languta mphikizano wa bolo wa ku lemukisa hi madzolonga ya swa rimbewu. Vaka hina lame mahungu ya SABC hi haxa ka SABC 2 na ku haxa eka SABC lehaya ku nga channel mahungu eka vuhaxi bya DTT. Riperile murhangeri wa African National Congress President Cyril Ramaphosa u kombele varhumiwa enhlengeletanini ya vandla ya NGC ku pfuxelela vandla kumbe handle ka swona ri ta fa vandla. Ramaphosa u pfule nhlengeletano hi ku nyika xiviko xa xiyimo xa vandla endzhaku ko lahlekeriwa hi tivhoti to tala eka nhlawulo lembe leri nga hela. U khumbe na mhaka ya ku hlaseriwa ka Afrika-Dzonga hi tiko ra Amerika ehansi ka mfumo wa President Donald Trump. Unless the ANC succeeds in renewing itself, we will perish. Xitsundzuxo kusuka eka president wa ANC xo pfuxeleta kumbe ku fa ka vandla. ANC ra tsekatseka tanihi vandla kasi vanghana va rona na vona a va tiyelelanga. Ramaphosa u byele SCP ku languta hi vuntshwa xiboho xa rona xo tiyimela eka nhlawulo lowu taka. President wa ANC u hlamusele hi ti-by-elections kumbe minhlawulo ya ngetelo leha ku hundzaka. U ri swi kombise kahle ku loko vo hambana ku ta humelela yini eka nhlawulo lowu taka. The Secretary General will report on the discussions that have been held with the SACP on a bilateral basis with regard to the decision that their conference has taken. Loko swi ta eka economy, Ramaphosa u ri Afrika-Dzonga ri fanele ku tirhisa switirhisiwa swa ntumbuluko ku endla gezi leri nga riki ra malahla. Ku vekisiwe ku tlula R1 billion ku endla gezi leri nga tirhisiki malahla eswifundzeninkulu swa Eastern Cape na Northern Cape. We need to be bold in developing new industries like battery storage, renewable energy components, and electric vehicle production. ANC ri ta languta matirhelo ma rona mo biha eka nhlawulo wa lembe leri nga hundza. Ramaphosa u byele swirho swa vandla ku swin'wana swa leswi endlaka ku va lahlekeriwa hi tivhoti i ku simekiwa ka vandla ra MK, ku pfumaleka ka mintirho, ku tsana ka ikhonomi na nkayivelo wa vukorhokeri bya vaaki. Kasi sweswi ya ka miteko na mahungu langele Bashwood eBoksburg vuxeni bya Joni tsitsi evaloyi. Valoyi nhlengeletano ya NGC ya ANC yi famba njhani enhlekani? Mavunda ya khensa ku dikwa nkarhi hi le Brakpan eka nhlengeletano ya ANC leyi tiveka tani NGC. Leyiwani i nhlengeletano yo sungula kusukela ku ve na ntungu wa COVID-19. Lawani hi la ku twa swo tala leswaku swirho swa vandla leswi sukaka eka marhavi mo hambanahambana ya tiko ya na swirilo swa wona la ku ta ku va rila hi yini namuntlha kambe nhlengeletano se i sungurile ku va president wa ANC Cyril Ramaphosa so pfule nhlengeletano mixi wa namuntlha la a nga tlhontlha mintlhontlho yo tala leyi nga kona leyi nga langutana na vandla ra ANC. Hi ta tsundzuka leswaku eka nhlawulo wa lembe leri nga hundza ANC ri lahlekeriwe hi tivhoti to tala ngopfu laha yi nga hetelela yi kumi kwalomu ka 41% i boheka leswaku i endla mfumo wa nhlengelo na mavandla yo fana na DA na IFP na mabandla yan'wana matsongo. Kasi kasi ka siku ra namuntlha kona hi na muhleri wa mahungu laha nga ta hi tlhatlhela kona kahle a hi byela leswaku mintlhontlho leyi nga langutana na bandla ra ANC hi naswona i yini lexi faneleke ku endliwa leswaku ANC ri tlhelela ematshan'wini ya rona. Hiwa sweswi ndzi komba swi ri ku tikeni eka bandla leri nga lwela ntshunxeko leriwani ra ANC. Lawani hi na Masola Leboga loyi a nga ta hi hlamusela leswaku ku humelela yini naswona yini leswi nga swi langutelaku eka bandla leriwani. Minjhani boy? Ikona hi khensa ku va kona la. La leswaku mi hi hlamusela leswaku nkoka wa NGC i yini eka swirho swa ANC kumbe ti-members ta ANC?
mi ta swi hleketa ku ri NGC is National General Council where ku ya hi maphepha wa ANC a kombisa ku ri loko ku va na conference ya elective conference lava nga endla na ti-resolution kona ku va na leswi va swi endlaka ku ri hi ta tirha so hi tirha njhani hi tirha hi mhaka yo njhani laha va ta reviewa kumbe va ta languta ku ri hi tirhe njhani nakona hi le kwihi as party. But right now loko mi languta ANC is struggling. We are talking about the ANC that was at 57% in 2019 and the ANC that went to the elections last year we are equal 40%. So hi swa nkoka ku ri va ri la va ri ANC va review ku ri va tirhe njhani nakona ti-results leti va nga ta na tona va nga kota ku ti endla ku ri ti va betere kumbe va nga endla ku ri swi ta mhaka leyi nga kona yi ta va worse na. hikuva hi swi vonile leswaku ANC ri lahlekeliwe hi to tivhoti laha ri nga kuma 40% and then ehansi ka vurhangeri bya president Cyril Ramaphosa. Mi vona vumundzuku bya president Cyril Ramaphosa byi tshamiseke yini loko hi languteka eka yona nhlengeletano leyi? Loko mi hleketa president Ramaphosa va seva term ya vona ya vumbirhi which is the last term of the president. Leswi nga van'wanyana loko va swi languta va vona nga ku president a nga na mhaka na swona ku ri yena u ya kwihi as long as a khome xitulu a karhi a leader misava wa South Africa yena a nga na mhaka na swona mara future ya president wa ANC anga yena president Cyril Ramaphosa anga ba president ya South Africa. It's important. Why? Because whatever they decide, whatever they do in the ANC, it's what the people of South Africa experience and feel about the party. Everything that goes wrong within the party, within the ANC, it also goes wrong with the country. Despite yona le ibona go ba ko GNU, but who is at the front, who is the president of the country, is Cyril Ramaphosa. So Cyril Ramaphosa na yena as the president of the ANC ange swi lavi ku ri loko a huma xitulweni a siya ANC that cannot hold power in future, or the ANC that is fractured, the ANC leyi nga vaviseka nga koti ku ri yi humelela mahlweni na ku va mfumo wa la Afrika-Dzonga. Loko karhi hi languta yisa mahlweni mi vona onge swirho swa ANC swi tsakile hi GNU? Kuna ti-mixed feelings van'wani va ku why ku nga GNU leyi i nga ri na EFF na MK because hi tona ti-black parties. Van'wani va ku i right hi ri so because ina vanhu va tikhala hinkwato ina valungu ina vanhu vantima nakona we need the rainbow nation ku ri hi kota ku rana tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Mara leswi swi vonaka within the ANC yona self, there's too many. Ninga vulavula vanhu va fana na premier wa le Gauteng Panyaza Lesufi, which is the chairperson or the interim chairperson wa task team ya le Gauteng, we fana na vanhu va le KZN na van'wani. Loko u languta loko u yingisela leswi va swi endlaka leswi va swi vulaka loko va yime phambeni kwa vanhu va ANC, they are not in support of what is happening. Don't forget SSCP. SSCP has said many times, Corey, why are you in the GNU with parties like DA, Freedom Front Plus, and others, whereas you've got black parties, MK and EFF, la mingata kota ku kwenda mfumu na bona kuba mfumu wa vanhu va na ti police ta kona tifana. So ANC as it is now, if only even a message wumwe, if ANC wants to survive, for example, given the results that they are in now, given the trajectory going into 2026 elections and beyond, the ANC must come out here if they want to survive, speaking in one voice. Babula irituringwe kurbakota ku leader South Africa. Ma vulavula hi vuxaka bya ANC na SSCP loko hi languta na COSATU futhi na vona dewe mi nga hlamusela ku a va tsakanga. Mi vona ku ri na vumundzuku ka vunghana lebyiwani?
Hi swi vonile namuntlha loko mu deputy secretary wa COSATU a teka mic laya a holweni va mu hekla kumbe va mu buwa swi nga ri kahle na so because a swi tiva ku ri COSATU i ri yini hi ANC. COSATU I mean SACP sweswi i ri i lava ku nghenela ti-elections as SACP not tripartite alliance. Leswi swi vula ku ri yini swi vula ku ri ku nga va na more fracture within the ANC, ku nga va na yini ku nga va na ku vaviseka lokukulu ka ANC loko swo endleka leswi, because it means letiya ti-vote a ti huma ka SACP ti ya ka ANC now ti ta ya straight to SACP. Ku ri ku ta endleka yini we know already the ANC since 2011 has been on a downward spiral, downward trajectory, which means the future of ANC, given also the elections that last year, without SACP, maybe without COSATU for example also, swi nga va worse for bona. Ku gangisa the vote kumbe ku canvassa swi nga va swi sungurile endzeni ka vandla ra ANC ku vona leswaku hi mani loyi a nga teka vurhangeri bya ANC endzhaku ka Cyril Ramaphosa. Hi vone story leswi humaka ti-newspaper, hi twile vo Mbalula va vulavula ku ri mani a nga qualify ku ri a nga va kona ka leadership ya ANC. But don't forget, the leadership of the ANC today is the same leadership that was then in 2009 or 2007. Gwede Mantashe is still in the ANC. Cyril Ramaphosa, who joined as the deputy president of the ANC in 2012, wa rekona inside the ANC as the president today, which means the ANC has not changed leadership ever since. So vanhu loko va languta ANC lava vanhu lava va lava ku teka power within the ANC va langute bona varhangeri lava ku ri bona character ya bona hi mani, and bona varhangeri lava hi bona lava nga ta seta tone ya ku ri ku fanele ku teka mani. Sweswi ha swi tiva ku ri va ri Mbalula na Mashatile va lava xitulu xa vupresident, but since the leadership contest has not been officially opened in the ANC, we don't know for a fact but we can see it's a political party. It's a political party. Un'wana na un'wana u lava ku va murhangeri. A khensa nkarhi wa n'wina lawala ku ri Maswela a hi hlamusela hi vuenti timhaka ta nhlengeletano ya ANC leyi nga langutela ku yisa mahlweni laha yi nga sungula namuntlha kasi i langutela ku gimetiwa hi Ravumune ku nga ti-11 kasi tintambu se hi ti tlherisela a studio. Ikhansele Mtirikulo Ritsisi Baloyi a taka hi na twi kusuka enhlengeletweni ya NGC ya vandla ra African National Congress leyi nga khomeriwa eBoksburg evuxeni bya Joni. Ntlhanu wa maAfrika-Dzonga lava nga khomiwa mali ya no kanganyisa vanhu va rhumeriwa enyimpini ya Russia eUkraine va nyikiwe bail. Lava ntlhanu a va tlhelele ekhoto. Muhehlo wo sungula Nonkululeko Mantula u nyikiwe bail leyi ya nga gidi wa tirhandi. Muhehlo wa vumbirhi na yena u nyikiwe bail ya magidi 15 wa tirhandi, kasi bail lava van'wana manharhu i 5 magidi wa tirhandi ha un'we. Va ta tlhelela ekhoto lembe leri taka hi n'hweti ya Nyenyenyani loko maphorisa va karhi va yisa mahlweni na vulavisisi. Nhloko ya NPA Advocate Shamila Batoyi u konanisiwe hi Advocate Thembeka Nqaitobi eka ntshamo wa Nkabinde. Nqaitobi i gqweta ra murhangeri wa hofisi ya vuchuchisi eSouth Gauteng Andrew Chauke. U vutise Batoyi leswaku xiboho xa yena hi mayelana na xiboho xa yena xo herisa swihehlo swa vukungundzwani ehenhla ka khale ka nhloko ya xiyenge xa Khathumena exiphoriseni Major General Johan Booysen. Commission ya Nkabini lavisa vuswikoti bya Andrew Chauke eka wanhloko ya NPA yi langutise ngopfu swiboho swa vuchuchisi eka Booysen na mulandzi yin'wana. Gqwetankulu Hilton Epstein u tirhe ku yimela NPA eka nandzu wa vukungundzwana ehenhleni ka Major General Booysen na xiyenge xa Khathumena. Kambe Advocate Batoyi u byele commission ku a nga hlanganisana na Epstein mayelana na ku sula swihehlo naswona a nga tsundzuki a ve na nhlengeletano lowu xiboho lexi nga tekiwa eka wona. Now, that meeting, I understand, was also attended by counsel for Major General Booysen, Advocate Anton Katz. Do you have any comment on that? Unless my memory is failing me, I can't recall having a meeting with Booysen Katz and Epstein.
But I'm not saying that it didn't happen, but I really, at this point, I can't remember that. Well, it would have been a big story on your diary that you have called the advocate who represents the person who is suing the NPA into the same meeting with the advocate who's defending the NPA. I'm not understanding why you cannot remember such a big event. Well, it may be a big event in your calendar, Advocate, but for me, I meet with lots of counsel, and I cannot recall whether they were both in the same meeting. So your answer is, I don't remember. That is correct. I do not remember. Just like you don't remember if you got an opinion from him or not. That is correct. Batho o tlhela kaneta ku a nga va a vula leswaku advocate Chauke wa khumbeka ku vutliwa ka mfumo swihehlo leswi Ngcuka Yithobi a ngo swi na nghozi swinene. Bathohi u tlhela a ku a nga xihlayanga xiviko xa xiyenge xa Khetomena Death Squad u tiva ntsena hi mhaka leyi kusuka eka swiviko leswi humaka eka ndzawulo yakwe loko ku nga si suriwa swihehlo swa vukungundzwana ehenhleni ka Boysen. Ngcuka Yithobi u kombele ntshamo leswaku u nga teki vumbhoni byo tano ku konanisiwa ka Bathohi u ta yisa emahlweni hi Ravumune. The memorandum you gave the president. Kasi khaya ka mahungu ya NGC ya ANC a hi khale matsalankulu wa ANC fikile Mbalula a sungule ku nyika xiviko xa ku hlamusela hi xiyimo xa vandla a hi tweni. The ANC does not contest elections merely to occupy positions in government or to enjoy the privileges of office. It contests elections in order to secure a popular mandate to govern and to use state power as a lever for socio-economic transformation. State power, comrades, is central to the implementation of the NDR because only through government authority can the redistribution of resources, large-scale development, social protection, and institutional reform be realized. For this reason, electoral setbacks carry profound consequences for transformation. The electoral decline of the ANC did not begin in 2024. It unfolded over a decade, starting with the loss of key metropolitan municipalities in the 2016 local government elections. This setback was deepened in 2021, when more than 80 municipalities emerged as hung councils following the local elections. These developments signaled growing urban dissatisfaction, governance failures, and declining public confidence in the movement. Loko hi va mavhengeleni ya Nkowankowa laha maphorisa mambirhi va nga lova hikwalaho ka xibalesa. Tshama na hina. Malong mahungu ya ririmi ra Xitsonga ka SABC. Commissioner wa maphorisa wa tiko Fani Masimula u endzele hostel ya Salisbury eVupeladyambu bya Pitori la emaleni na vhiki 12 wa vanhu va nga baleseriwa va dlawa. Lava 12 va katsa na ndzumulo ya malembe manharhu na van'wana vana vambirhi. Commissioner Masimula u sule swinene vugevenga lebyiya. With the latest incident, we do agree that we must intensify our operations much more than what we are doing. We are still investigating the motive for these incidents, but however, we do have an idea of what may have led to this incident. However, intelligence is still gathering and analyzing information that has been received. In no time, we are confident we will find 3 suspects, which we do have an idea who they are. We have registered 12 counts of murder and 13 counts of attempted murder cases. We have also charged the owner of the room where this shebeen, he was hosting everyone at this shebeen. We have charged him. We have charged her, and she is, of course, in hospital as we speak, recuperating. I must also say that one of the suspects that we are looking for is a parolee that came out in September this year for various crimes.
Maphorisa exifundzeninkulu xa Limpopo va karhi ku lavisa mhangu yo balesela leyi nga humelela exitichini xa maphorisa xa Ritavi enkowankowa handle ka Tzaneen. Phorisa ri vuriwa ku va ri balesele pholisi kulobye kutani a tlhela a ti balesela na yena. Phorisa ri balese no dlaya murhandziwa wa rona exitichini xa maphorisa xa Ritavi tolo na madyambu. Ku hehliwa leswaku ku dlawa ka phorisa lera xisati swi fambelana na madzolonga ya le mindyangwini. Shortly after some time, the sergeant arrived at the police station and he immediately took out his firearm and shot the constable dead at the scene. And after realizing that the constable was shot dead by him, he turned the gun on himself and he shot himself in the process. Let me indicate that this is one of the devastating impact of gender-based violence that we have noticed in the province, especially now that we are observing the 16 days of activism. We can confirm that we are investigating a case of murder and an inquest. A murder in the sense that the constable was shot dead by the sergeant in the main. And then we are also investigating an inquest because the sergeant turned the gun on himself. So as a result, we are also investigating an inquest. Those two cases have been registered here at the Ritavi police station. Vulavisisi byi ya emahlweni. A languteni mahungu ya mabindzu na hi laha rhandi ya tiko yi tirhaka kona. Kasi kama una mtlango mphikizano wa BRICS wa vunharhu wa League Community Games lowu nga sunguriwa hi Nhlantla Lidwaba wu ta va kona e3 Square Sports Complex Alexander hi wa vunharhu walowu. Mphikizano lowu hi laha miganga yo hambanahambana yi phikizaka kona eka mitlangu yo hambanahambana na hi vutshila na ndhavuko. We launched it successfully on the first campaign where we attracted over 150 girls in the first year that participated. It was in Alexandra Stadium, where we raised an awareness through the march itself, marching in the community, and community members were asking questions as we move around to say, who has died, what's going on, and we had to explain. And once you create that attention and people get to engage with us, then it gives us an opportunity to give the information that we were advocating for, which is the safety of our women and children in the country, and to try and raise the awareness of also the importance of fathers who are absent in the life of these kids, to say we need to raise kids who grow up in front of even men that should be respected as fathers. Kasi kumeta mahungu namuntlha va hofisa maxelo va humesa xilemukiso xa maxelo yo biha ya ku katsa timpfula ta matimba leti fambanisaka na rihati mundzuku eka swifundzankulu swa KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng na Free State. Tia Akeni Mkhalani u ta na xipiko lexi endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mabunda ra perile.